tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye. Amaro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukora no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10, turi mu mwaka wa 2025. Ni mu nyemerero muri iki gitondo n'ubundi tubabwire ko rwose tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye muri ku migabane igiye itandukanye, wabaro udukurikiye uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ni mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Aziya even ndetse na Oceania. Mwese reka tubabwire ngo ikaze muri iki gitondo muri amakuru agezweho, akaba ari amakuru n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko tukareba ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kugenda ica ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacu harimo imitwe yitwaje intwaro yakuwe mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Tutibagiwe kandi ko harimo ingabo z'abacancuro bo muri za hirya no hino baba baturutse hirya no hino, harimo rero abaturutse hano muri za Colombia, harimo n'abandi bagiye batandukanye. Igisirikare cy'u Burundi FDNB byose bikaba bifatikanyije ari cyo twise ngo ni coalition kugira ngo bafatikanye gukomeza guhashya umutwe wa M23. Hanyuma amakuru tugiye kugenda tugarukaho, turaza kugaruka ahitwa Zanzibira abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC bishikirije M23. Ibi byabaye ku munsi w'ejo. Tuje kugaruka rero, tuze kugaruka muri za Shabunda, imirwano yongeye kubura ikaza hagati ya coalition. Ubwo birumvikana ya regime ya Kinshasa cyangwa se ya coalition nahoze mbabwira ku munsi w'ejo imirwano yari yongeye kubura hagati y'iyo coalition ndetse na M23. Gusa ariko M23 muri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo ikaba yarigaruriye uduce dushya. Utwo duce turaza kugenda tutugaruka cyangwa se tureba utware two nuko ibintu byari byifashe, tubabwira nuko byose bimeze muri iki gitondo haba hano muri za Kabare, territoire ya Kabare, za Shabunda ndetse no muri iki gice cya Zanzibira, hose tuza kugenda tubabwira uko ibintu bihagaze. Gusa ariko muri Shabunda M23 hakaba hari uduce dushya yongeye kuba yomeka cyangwa se fata. Turaza kugenda tugarukaho, turaza gusimbukira i Doha tubabwire icyagoye cyangwa se icyatumye n'ubundi Doha iva mu biganiro cyangwa se iva mu guhuza impande zombi. Birumvikana ni uruhande rwa AFC M23 ndetse na Kinshasa bari mu biganiro. Doha ikaba ariyo yari umuhuza ariko ikaba yamaze kuvamo. Amakuru yakomeje kugenda asohoka agaragaza impamvu nyamukuru yatumye rero mu by'ukuri Doha cyangwa se Katari iva muri ibi biganiro cyangwa se iva mu gukomeza kugenda ihuza izi mpande zombi. Turaza gusimbukira Igoma. AFC M23 yashizeho umujyanama wa guverineri ariko uzabashinzwe ibijyanye na siporo. Tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi
n'ubundi kera kabaye igihugu cy'u Burundi nacyo kikaba cyatangiye kohereza amabuye hanze y'agaciro gusa ariko nubwo cyoreje amabuye y'agaciro turaza kubabwira uko situation imeze bakaba rero bohereje aya mabuye yoherezwa adatunganijwe ese iby'aya mabuye bimeze bite turaza kugenda tugenda tubireba uko ibintu byifashe turaza kugaruka muri za warikare aho indwara ziterwa n'umwanda zikomeje kugenda zihitana abaturage hanyuma rero abagera kuri 8 nibo bamaze kwasiga ubuzima hanyuma kandi tuze kugenda rwose tugaruka n'ubundi muri USA aho rero babagabo bagera kuri 2 barimo rero uwitwa Marcel Malanga ndetse n'uwitwa ngoni Thompson aba rero bari bagize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa muri 2024 aba rero bakaba bagomba kuzaburanishwa itariki bagomba kuburanishirizwaho ikaba yamaze kuba ijya hanze hanyuma turagaruka muri turaza kugenda tugaruka muri za Rucuro aho M23 FC batanze amazi ku banyarucuro atuze kugaruka rero muri za Kabare aho abazarendo ndetse na FARDC bishikirije n'ubundi abarwanyi ba M23 ariko donc ni byinshi cyane turibuze kugenda tugaruka dukomeje kugenda tubageze inshamake igihe cyatubana cyinshi cyane cyangwa se cyatubana kinini reka ahubwo dufate ku mazi gato cyane duhite tuza n'amakuru mu buryo burambuye muri iki kiganiro tukaba turibuze kwa n'ubundi turi kumwe na mugenzi wacu Vincent tukaba tugiye kwa dufatikanya kubagezaho aya makuru mu buryo burambuye hanyuma reka amasegonda make dusome ku mazi ubu duhite tuza n'amakuru mu buryo burambuye Yes, amakuru yacu rero ni mu twemerere tuyakomereze cyangwa se tuyahera hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko tubanze twakire mugenzi wacu Vincent already akaba yamaze kuba agera ku murongo wa telefone reka rero nkuko twari tubikomojo dukomezanye cyangwa se dutangirane tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ariko mbere byose reka tubanze tumwifurize igitondo cyiza ndetse tunamuha ikaze waramutse neza Vincent waramutse neza Fighter urakomeye ndakomeye ndaho tukwifurije igitondo cyiza urakoze cyane nakikwifurije Yes, vise rero muri iki gitondo n'ubundi kigezweho cyangwa se tugarutse muri CD kitaraganya kugira ngo tugeze kuba dukurikiye amakuru agezweho hanyuma ndagusaba kugira ngo unyemerere amakuru yacu tuherera muri Zanzibira aho rero amakuru akomeje kugenda abica bigacika cyangwa se akomeje kugenda tugeraho hano muri aka gace kanzibira nuko abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC bishikirije mama 23 nkuko amakuru aturuka hano muri Zanzibira ku munsi w'ejo abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC bakaba barishikirije umutwe wa mama 23 hanyuma rero nkaba ngira ngo aya makuru mu by'ukuri turageze kuba dukurikiye nibyo nkuko bivuganye n'abarwanyi ba FARDC ndetse n'aba Wazalendo Wazalendo bishikirije M23 mu kano gace kanzibira kubera yuko babonaga yuko nta kindi bari bukore Bera impamvu bivuga nuko batishikirije mu 23 mbere yuko ihafata uko bari bafite uburyo bwo kugenda urabizi yuko bavaga hano Nzibira bakagenda bakagera muri mu bindi bice bya Kabare ndetse na za Bukavu na za Karehe bari kwishikiriza M23 mbere z'igihe ariko ko barishikirije M23 muri iki gihe nuko nyine bari babuze icyayo bacira nayo bamira bakabona naho bafite wo kwihisha none bagahitamo kwishikiriza M23 harimo n'abasirikare bagera muri 3 ba FARDC no bipikirije M23 baravuga bati ntabwo turagumya guhangana kandi nta buryo bwo guhangana dufite nabo urwo bishikirije M23 iravuga ati rero ni muze kuko muri abakunye Kongo nkatwe muze niba mushaka gukora igisirikare muze bagende abahugure none mukore igisirikare cy'umwuga ku buryo bufatika atari bwa buryo bwo kwirwa nk'umurumogi n'umwa ibiyobyabwenge bitandukanye aho gukorera abaturage kuko mubatinda nabi ibi rero byabaye muri Nzibira n'ubundi ariko imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Shabunda ariko teritwari ya Walungu ndetse na Mwenga
aba barwanyi rero bararebaga bakabona n'ubundi nta kindi bakora, baravuga ati katuze twishyikirize M23 kuko ibyo abasirikare ba FARDC batubwira ntabwo bifatika. Ariko ibi ngibi binabaye n'ubundi nyuma y'uko minisitiri w'intebe wungirije akaba minisitiri w'ingabo aherutse kujya aho bita Kitona, akabwira abasirikare yuko bakwiye guhora bari maso bakaba ku rugamba, kandi ko bakwiye igihe cyose gufata intego bihaye zo gutsinda M23 bakayitsinda igihe cyose, yaba ari ku manywa yaba ari nijoro. Ariko abangaba babonye yuko gutsinda M23 bidashoboka, ahubwo barayishyikiriza baravuga ati nimugene icyo dukora noneho tubafashe kubafasha urugamba burimo, noneho dukorere hamwe kugira ngo tugere ku ntego. Ubona rero ibyo minisitiri w'ingabo yababwiye bari kwitone ejobundi ntacyo byatanze, ahubwo byarasigaye aho yabivugiye. Vise tukiri n'ubundi rero mu hafi muri ibi bice cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo, ejo nibwo twagarukaga ku mirwano ikomeye cyane yaberaga muri teritwari ya Kabare. Ariko usibye muri Kabare hari n'andi makuru avuga ko n'indi mirwano, donc ubona ko ibice byinshi byari birimo kuberamo imirwano hano muri Sud Kivu, cyane ko hari indi mirwano yaberaga hano muri teritwari ya Shabunda. Hanyuma tugarutse muri imirwano cyane cyane yabereye hano muri za Shabunda, ikaba ivuga ko iyi mirwano yari yubuwe cyangwa se yongeye kubura hagati y'izi nyeshyamba zari zatatswe n'ingabo cyangwa se na coalition ya Kinshasa cyangwa se za ngabo ziri zafatikanyije ziri kubagabaho ibitero. Bikavuga rero ko M23 nubwo ari yagabwe ibitero karahabutaka, ariko ngo yaje kwigobotora ibitero ndetse ngo binasiga hari uduce yongeye gufata nyuma yuko hari n'utundi duce yarimo kugenda ikontorora cyangwa se igenzura hano muri iyi teritwari ya Shabunda. Nkaba rero nifuza ko tugeza n'ubundi udufasha kugeza ku badukurikiye utu duce rero ko ejo M23 yongeye kuba yigarura. Hanyuma ariko ku rundi ruhande uze kutugezaho uburyo ki uru rugamba rwari ruteyemo ndetse n'uburyo ki M23 abyitwayemo n'igihe rwatangiye nuko byari bihagaze, kugira donc abadukurikiye bumve amakuru neza y'uru rugamba cyangwa se imirwano ari hano za Shabunda uko byari byifashe. Ni imirwano imaze iminsi ibera muri teritwari ya Shabunda, ikabera muri Walungu ndetse na Mwenga, ukakomeza ukagera na za Kabare. Ubundi imirwano yongeye irubura mu masaha ya 5 kugera mu masaha ya 9 z'umugoroba hagati ya coalition nyine ya Kinshasa, ndavuga ingabo z'Abarundi, FDLR, Wazalendo, FARDC, abacashuro ndetse n'abandi bagenda barimo ku buryo bwabwihishwa tutabona. Ibyo rero byaratumye n'ubundi imirwano iba ikaze ihereye ku ishyamba bita Kibandamangoba, bikaba bararwanye cyane birakomera. None M23 isa n'igaruka inyuma gatoya kuri teritwari ya Walungu kugira ngo irebe yuko coalition noneho yabasha gucika intege, kuko bari batakiye ibice byinshi. Umva yari yatakiye Kabare, yatakira Mwenga, yatakira Walungu ndetse na Shabunda. Rero ingabo zahita baje gucika intege n'abafatanyabikorwa babo, noneho birangira M23 ibatse uduce tugera muri 3. Harimo agace bita Rutukuru, akaba agace bita Cude n'agace bita Rurimbe. Utu duce rero M23 yaje kutwigarurira itwatse cyane cyane umutwe w'iterabwoba wa FDL ndetse n'ingabo z'Abarundi, kuko aribo bari baradufashe kugira ngo badutunge. Bari babwiye FARDC twebwe nimudurekere mwatuno duce tuducunge, ntabwo M23 izadukuramo. Ariko ku buryo bikomeye kandi harimo strategy ubona zari zikomeye, M23 byarangiye bakora imunguri kutugenzura kuva mu masaha 9. N'ubundi coalition nyine yahise ifata ingamba zo gukora kuri strategique nk'uko bivuga, ivamo irukanga M23. Ngubu na gace kanini ubona kari gizwe nyine n'imidugudu 3 ariyo Rutukuru, Curwe ndetse na Rubimbi. Ubu nibo bagakontorora M23 ndetse n'abo Wazalendo nyine bishyikirije M23 urumva nabo
ejo uzumva bavuga ati natwe turagakontorora kubera yuko bari muri M23. Vise ubwo rero utu duce tuje twiyongera ku tundi twavugaga ko n'ubundi M23 yaba irimo iragenzura hano muri Kivu cyangwa se hano muri za Shabunda. Ubwo urebye ibice bisigaye bya hano muri Shabunda nibyo M23 irimo iragenzura, ubu bihagaze bite, birangana bite, ese yaba nibura imaze gufata kimwe cya kabiri cyo muri utu duce twa Shabunda? Haracyari hanini hasigaye kubera yuko iyi Shabunda ifite imidugudu igera muri 12 ariko M23 imidugudu imaze gufatamo imidugudu 5, urumva hasigaye rero hakiri hanini. Hanyuma ariko birashoboka kuba yaramaze already kuba yinjira ubwo muri bya bice harya Shabunda sigizwe n'amaminere twavuga ko ubwo yabaramaze kugera muri ya mabuye y'agaciro, dore ko bava ko Shabunda hanini igizwe n'amabuye y'agaciro. Sibye na Shabunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice byinshi birimo amabuye y'agaciro, ariko Shabunda hari ibirombe bizwi birimo oru, birimo casterite, birimo wolfram ndetse n'andi mabuye akunda kugaragara mu bino bice. Harimo ibinombe bigera muri 2 bifitwe na M23 cyane cyane, ariko iri no gusatira ibinombe by'abanyakanada biri hano muri Shabunda. Ya Vise reka rero tuve hano twongere gato cyane dusimbukire muri Katari aho bita Idoha. Nyuma y'uko Katari igize itya ikavuga iti rwose twe tuvuye mu bigendanye no gukomeza guhuza izi mpande zombi cyase Kinshasa ndetse na AFC M23, ntago turi buze kugaruka wenda ku byatumye Idoha ivuga iti rwose ibyo twe tubivuyemo n'iki byose. Reka ahubwo duhere amakuru yacu hano turebe ese ibiganiro bya Doha n'iki bisigiye AFC M23, ese n'iki bisigiye ubutegetsi bwa Kinshasa, tukabura tugiye kurebera hamwe muri rusange icyo ibiganiro byaba bisigiye izi mpande zombi. Umwanya ni wawe Vincent. Emereye ku ruhande rwa nyumuzo rwa leta ya Kinshasa navuga yuko ibiganiro bya Doha bisize byambitse ubutegetsi bwa Kinshasa ubusa, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagaragaje kenshi ko butazavugana na M23 badashobora kuzicarana, ariko byarangiye bicaranye. Urumva yuko ibiganiro bya Doha byambitse ubutegetsi bwa Kinshasa ubusa, bagaragaza yuko ibyo bavuga batajya babikurikiza kandi babivuga kubera yuko batabitekerejeho kandi batabyize mu buryo bufatika. Abanyepolitike rero mbo ubutegetsi bwa Kinshasa ibiganiro byabambitse ubusa, byerekanye uko byerekanye imitekerereze ya Tshisekedi ndetse n'ishyaka rye ndetse n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabambitse ubusa, kuko yari yaratoye itegeko rivuga ko batazigera bicarana, leta ya Kongo itazigera yicarana n'ubutegetsi bwa AFC M23 ko ari ikizira. Ariko urumva barivuguruye niba baremeye yuko leta bareberera bakontorora amanywa nijoro ijya kwicarana na AFC M23 mu gihe hari itegeko batoye ibibuza. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko Kinshasa nyine ifite ikibazo mu miyoborere kandi gikomeye, gikwiye gushakirwa igisubizo mu buryo bukomeye kandi burambye. Icyo yasigiye M23 nabivuga ko yasigiye M23 nk'ibintu bigera muri 4. Icyambere nabizi yuko AFC M23 leta ya Kinshasa binyuze kuri perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abavugizi ba guverinoma ya Patrick Muyaya. Olala, kigendanye rero na network kikaba kibizanye. Reka ariko dukomeze tugerageze turebe uburyo ki dushobora kuba twamushakisha ku murongo wa telefone, n'ubundi tugakomeza n'ikiganiro tukarebera hamwe Kinshasa ese AFC M23 niki bibasigiye, byose tukatukomeza kugenda tubyumva cyangwa se tugenda tubibagezaho n'andi makuru menshi agiye atandukanye y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tukomeze tumushakishe ku murongo wa telefone kugira ngo twumve uko ibintu byifashe, uko ibintu rwose byifashe, ibintu rwose uko bihagaze. Ndabona no ku murongo Visa network yarabuze, yarabaye ikibazo, ariko ndabona rwose wise ukutezamo, ndabona ari kino no byongeye gucamo. Wakomeza ukatubwira gico iyi Doha cyangwa se ibiganiro bya Doha byabisigiye n'ubundi AFC M23.
nibyo nakubwiraga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze kuri Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Antoine Felix ndetse na Patrick Muyaya n'abandi batandukanye bari mu ishyaka rya UDPS ndetse na coalition iri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze kugaragaza yuko AFC M23 ari gikonoshwa bavuga ngo ni coquille vide bakavuga yuko ari baringa bakavuga ngo ni pante bakavuga ko kitaba ari ikintu kiraho gusa cy'igikoresho bakavuga bati rero ntabwo dushobora kuzicara n'icyo kintu kitariho gikonoshwa coquille vide n'ibindi n'andi magambo menshi bumva batesha agaciro kandi yerekana yuko batariho. Icyambere rero isigiye ibiganiro bya bisigiye AFC M23 nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye yuko noneho AFC M23 atari coquille vide atari pante atari baringa n'andi mazina bajyaga babika nuko babonye yuko iriho kandi ihamye kandi ikomeye bimenyekanishije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba mu banyekongo haba mu batuye Kongo batari abanyekongo haba mu bihugu bya Afurika haba ku isi ndetse no muri UN. Urabizi yuko AFC M23 banayitumiye ikagira ikivuga ku byerekeranye n'ibyishinjwa mu ishami rya UN rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo byose rero bumva ni reconnaissance au niveau national et au niveau international kuri AFC M23. Icyo ni icyambere. Icya kabiri navuga yuko ibi biganiro byaduha nubwo bitakunze nyine kugira ngo bigere ku ntego yabyo nyakuri byari byiyemeje cyangwa abahuza bari biyemeje bisigiye M23 kwicarana n'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabasha kumenya imitekerereze y'ubutegetsi usibye byabo nibavuga mu itangazamakuru bakanabimenya banicaranye vizavi noneho barebana bakafesingana bagaterana amagambo bakumva mu bitekerezo bakumva ubutegetsi bwa Kinshasa bufite imbaraga naho budafite imbaraga. Urumva AFC M23 iyo ni inyungu ya kabiri yabonye inyungu mu byerekeranye no kumenyekana haba mu gihugu haba no hanze yacyo. Icya kabiri ibona inyungu mu kumenya ibitekerezo by'ubutegetsi bwa Kinshasa atari ukubivuga mu maradiyo cyangwa mu nyandiko banicaranye bareba imbaraga bafite bamaze kubona izo bafite ku rugamba noneho babonye n'izo bafite mu mitekerereze. Icyo ni ikintu cya kabiri nacyo cyatumye AFC M23 ibasha no gukomera no gushyiraho inzego z'ubutegetsi mu bice byose bakontorora kubera yuko babashije kubona imitekerereze y'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo burambuye noneho banicaranye. Icya gatatu byasigiye AFC M23 nuko icyo AFC M23 irwanira urabizi ko M23 itangira avuga yuko irwanira ubwoko bw'abatutsi kugira ngo bahagarike jenoside bakorerwa abantu bakitiranya ko ari itsinda ritaka kurwanira ubwoko cyangwa ari revolution ishingiye ku bwoko kurenza ko ari revolution ishingiye ku itegeko nshinga. Byatumye M23 noneho ideology yayo ibasha kugaragara no kumvikana mu baturage ku buryo burenze ubwa mbere uko leta yaberekanaga ko ari itsinda cyangwa ari rishingiye ku ngengabitekerezo yo kurwanira ubwoko. Byatumye M23 noneho bigaragara ko atari itsinda cyangwa ihuriro rigamije kurwanira ubwoko ahubwo ari ihuriro rigamije kugeza ku banyekongo impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga kugira ngo Kongo igire imiyoborere myiza ndetse n'ibindi bifitanye isano n'imiyoborere myiza. Icyo navuga ko ari icya gatatu AFC M23 yungutse kandi urumva ko ni ikintu gikomeye kizatuma ibasha no kumara iminsi ibasha no kugera ku ntego zayo. Icya kane byatumye AFC M23 ibasha kugaragaza akarengane gakorerwa abanyekongo cyane cyane rwandofone rwandofone ndetse n'abandi batari mwabura butegetsi bwa Kinshasa uburyo akarengane kariho cyane cyane muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu abaturage bari mu bino bice hagaragaye akarengane bakorerwa cyane cyane kubera AFC M23 yagiye byerekana noneho Kinshasa igakora le contraire y'ibyagakwiye kuba bikorwa. Icyo nacyo wavuga ko
n'icyo ishyitsi AFM 23 kandi ubona ko bizabafasha gukomeza kwiyubaka ndetse no kwigira ku makosa yagiye akorwa na leta mu bihe bitandukanye noneho bakabasha kwiyubaka no kugera ku ntego bihaye z'impindurama twashingiye ku Itegeko Nshinga. Ya bise reka tugaruke duse gato cyane n'abasimbukira hano muri iki gihugu cy'u Burundi rwose aho ndimo ndabona inkuru idasanzwe. Ubundi nabwo ngo bwatangiye kohereza ibigendanye n'amabuye y'agaciro gusa ariko ikidasanzwe nuko bwohereje amabuye y'agaciro adatunganijwe naho wenda ko bakoreza amabuye y'agaciro ho n'ubundi dore ko basigaye bayirirwamo nta wavuga ngo wenda ngo bibe nk'inkuru idasanzwe cyangwa se inkuru yatungurana cyane. Igitunguranye nuko bari kuyohereza ngo adatunganijwe. Ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyigeze ku badukurikiye. Barimo barohereza amabuye adatunganyijwe sibye no kuyohereza urumva ayo bohereje ni menshi. Ubusanzwe Uburundi, u Rwanda, bino bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa Afurika byose bifite amabuye y'agaciro ariko ntabwo biyafite ku rugero rungana. Afurika ya Kongo niyo iri hejuru ariko urebye toni boherejwe noneho kuko ni toni 156 payeje yohereje ubona ko ari kurenza ibyo bajyaga bohereza mu bihe bitandukanye ariko ntabwo ari agaseseshwa rumuri kuvuga yuko baba bohereje nyinshi noneho bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicukurira. Urumva bohereje 156 za amertize, bohereza igandanenye za kwalize. Urumva ko ni byinshi kandi bitandukanye no mu bindi bizo bajyaga bohereza. Urumva noneho baravuga bati mu ntara ya Kirundo harimo havuyemo toni zigera muri 12 muri toni miliyoni 12,700 za gasegereti. Urumva ibyo byose ni ibintu byinshi. Noneho ahangaha urebye impamvu ziyongereye nyine ni uko giteganye n'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabizi ko nta kindi cyabajyanye n'amabuye mu kuzohereza. Rero Perezida Nkurunziza urumva ko Musoni Ndayishimiye Evariste yabonaga ko ari igitangaza gikomeye kohereza n'amabuye ariko abwira abaturage ati ano mabuye kuyohereza nubwo tuyohereje azagura amafaranga makeya. Atazagura amafaranga makeya kubera yuko nta bushobozi dufite bwo kuyatunganya. Ati tuyohereje Abashinwa kuko ari bafite ubushobozi bwo kuyagura ndetse no kuyatunganya. Tuyohereje adatunganyije kuko nta mashini dufite zabasha kuyatunganya. Ati ibyo rero ni imbogamizi ikomeye kuri twebwe kuko tuzabona agaciro gakeya kuko twagakwiye kuba tubona. Urumva ni ikibazo rero kuba badafite imashini kandi badashaka no kunga ubumwe n'abazifite kugira ngo babafashe kuyatunganya noneho ajya agenda ameze neza baboneho menshi. Urumva ni ikibazo kiri mu byerekeranye na integration yabo, mu byerekeranye n'imibanire no mu bundi buryo yaba diplomasi cyangwa politiki. Ya nibyo rero tuvuga tuti hano hantu rwose umurundi nagomba kurwana umuhenerezo kugira ngo azave hari ahantu bizagorana pe. Zagorana kuko urumva ko n'ibiciro rwose n'ibintu bijyanye nibuye urumva ko batibi byatangiye kugenda bongera karite y'uburyo kiba cyangwa se quantité y'ibyo boherezaga. Urumva ko ibintu ntago biri buze koroha visi hano muri iki gihugu bari kurwanamo cyangwa se hano mu gihugu cy'uburu cya Kongo. Ekora byo byakora kubera yuko urumva ni inyungu zibabeshejeho kurenza uko babeshweho n'umutekano w'abanyekongo. Ekora ntabwo bigora kubera yuko byaratangiye bitoroshye. Urumva no gusoza ntabwo bizabyoroshye. Ya vise hanyuma rero tugarutse hano mu mujyi wa Goma amakuru aravuga ko ngo AFC yashyizeho umujyanama wa guverineri wa Nord Kivu ushinzwe sport. Inzego zo barimo baragenda bazishyiraho ku bwinshi. Nibyo ni itangazo dufite kopi hano aho AFM 23 nyine ni itangazo yasohoye yerekana yuko yashyizeho umujyanama muri kabine ya guverineri muri Nord Kivu. Ivuga yuko ari umujyanama ushinzwe ibigendanye na siporo ndetse na ruwazire tugenekereje twavuga ko arimo kwishimisha. Akaba ashyizeho umugore ushinzwe urubyiruko, akaba ashinzwe siporo, ashinzwe umuco, ashinzwe ruwazire, ashinzwe ndetse ubugeni, ashinzwe umuryango, akaba ashinzwe uburinganire ndetse n'abana. Ni madamu bita Mukamucyo Banyanga Alice
ubona ari inshingano zikomeye kuko kugushinga urubyiruko urumva cyonyine ni ikintu gikomeye, kugushinga siporo ni ikindi gisata kije kiyongeraho gikomeye, kuguha imyidagaduro ni ikindi gikomeye, ugashingwa umuco, ugashingwa ubugeni, ugashingwa uburinganire, ugashingwa umuryango, ugashingwa n'abana. Ibi ni ibintu bikomeye. Sinamanya na AFC 23 ko uyu muntu azanabishobora gukora byinshi cyane. Ubu ngubu ibintu bigereranyije ukabigereranya n'ibyahano iwacu, ubona ari nka minisiteri urubyiruko byonyine ni minisiteri, siporo y'uwaziri niyo wabona ko ari indi siporo y'uwaziri nayo n'indi minisiteri, ubwo se ebyiri kiritire indi ya gatatu umuco ndetse n'ubugeni nayo nabona ko ari minisiteri. Waza noneho ukajya kuri jare famille et les enfants ukabona n'indi famille y'umuryango, n'indi minisiteri y'umuryango. Ibi bintu no kubihuza uri umuntu umwe ukabihuza bikaba ikintu gikomeye byagorana. AFC 23 ikwiye gufata ibintu ikagira uburyo bigabanya kuko wishingano zingana gutyo umuntu umwe zizagorana kubishyira mu bikorwa. Yes, Vise, hanyuma dukomereze rero n'ubundi tukiri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahantu hitwa za Kamina, hanyuma ngo witwa Generali Muhima Dieudonné yibukije FARDC, abarwanyi ba FARDC siroga yabo. Iyo siroga yabibukije itete bwana Vincent? Ni siroga bavuga ngo ne jamais trahir le Congo. Ntabwo tuzigera tugambanira Kongo, nibyo bavugaga, ariko akababwira ati dore ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntimukwiye kugambanira igihugu cyanyu, mukwiye gufesinga umwanzi mukamukura mu bice arimo. Ati nawe mbabwira ndababwira AFC 23 n'abambari babo nk'uko uyu Dieudonné Muhima Mutesi yabivugaga. Yabivuze nyine mu gihe yari agiye kureba imyitozo abasirikare bari gukora kugira ngo bazaze guhangana na AFC 23. Abibutse iyo siroga, ariko wareba ibyakozwe, wareba ukabona yuko iyi siroga kuyubahiriza bizagorana ku buryo bukomeye, kuko nta kapasite yabo mu buryo bw'imitekerereze, yabo mu buryo bw'imikorere bafite ku buryo babasha kubahiriza ino siroga nk'uko bagiririmba. Hanyuma Vise, tugaruke duse n'abagaruka hano muri wenda hano muri za Kabare. Hano muri Kabare rero birumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru akavuga ko ngo muri Kabare Wazalendo yigambye kwica abaturage ikoresheje imipanga. Wazalendo ibi bintu yigambye ubanzizi ngo yakoze ibintu bizima, nyamara yakoze icyitwa amahano. Vise, nizo na AFC 23 yavuze ati Wazalendo igiye dukorera akazi mu bihe bitandukanye. Icyo yavugaga nuko AFC 23 yerekana akarengane abanyekongo bakorerwa abatuye mu burasirazuba bwa Kongo, kwitwa, kugirirwa nabi ndetse n'ibindi. Iyo rero Wazalendo ikoze igikorwa kibi nk'iki, cyarangiza ikifata video ikabigira hanze, ikabyandika, igakwirakwiza amafoto ku mbuga nkoranyambaga, ibikoze nyine akazi ka AFC 23 ko kwerekana akarengane abanyekongo bahura nako. Iyi Wazalendo rero mwaka mu gace ka Kabare mu gice bita Kanjenje yatangaje yuko ngo yishe abanywanyi ba AFC 23 ikoresheje umupanga. Iravuga ati ubu tuzakomeza kubica mwabuno buryo ku buryo bwo guca intege AFC 23. Ariko numva ikindi kitaca intege AFC 23 kuko yiyemeje guhangana n'ubutegetsi uzi ko harimo abazagenda bitwa, ahubwo bizatuma bagira imbaraga, bakorana imbaraga ndetse no kurwanya ubwicanyi kugira ngo babaze kubahagarika mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, urukopa no mu gihugu cyose cyangwa no mu zindi ntara zigize igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kubera yuko uko ukomeza kurenganya abantu niko bageraho noneho nabo bakabibinya byo guhangana no kugutsinda ku buryo uko kubarenganya utazakomeza kubikora abakurebera. Vise, andi makuru rero tuba tukiri ahangaha n'ubundi ku bigendanye na Wazalendo. Amakuru akava ko hano muri Warikare n'ubundi
ngabarwanyi ba M23 ngo baba bishikirije n'ubundi ngo FARDC hano muri Warikare akaba ari amakuru arimo kugenda ni amakuru twabonye n'ubundi ku mugoroba bivuga yuko ku munsi wo kuwa kabiri abarwanyi bagera muri 29 higanjemo cyane bahoze muri FARDC ndetse n'abahoze muri Wazalendo bishikirije M23 bavuga yuko barambiwe gukora n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko bahuguwe nyuma yuko bahawe amahugurwa ya gisirikare noneho bakajya muri ASM mu gisirikare cyaho cya Army Revolutionnaire Congolaise urabizi yuko bakanguriwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze kuri General Major Sylvain Ekenge Bomusa yuko bakwiye kuva muri 23 bagasubira mu ngabo za leta nibyo nyine byabaye ku wa kabiri bamwe mu abo barwanyi bo muri Wazalendo bishyikirizwa mu kugira ngo bakora n'amahugurwa ya gisirikare bakaba bari kumwe n'aba FARDC bishikirije M23 bishikirije FARDC mwa bino bice bya Warikare ukomeza werekeza za Rubero. Ya tukomereje rero n'ubundi za Beni rero amakuru akavuga ko urukiko rwa gisirikare rwakatiye abari bakurikiranyweho ibyaha byo gukorana na ADF naro ubwo birumvikana abasirikare bari bashinjwe cyangwa se bashiriweho bari bafashwe bakorana na ADF naro wa mutwe n'ubundi umaze igihe kitari gito uhitana ubuzima bw'abaturage. Urukiko rwa gisirikare rero hano muri iyi ntara ya Beni rukaba rero rwaragize rucya rwose ngo rurabakatira. Hanyuma Vincent tubwire se rwaba rwarabakatiye ibihano bwoko ki ese n'ibihano bizashyirwa mu bikorwa ese byagenze bite tugwa mwanya no kugira ngo tugezeho ibyo rukiko ndetse n'imyanzuro rwafatiye aba basirikare byagaragaye ko bakorana cyangwa se bakoranaga na ADF naro. Nibyo n'urukiko rwa gisirikare rwa Beni ruri muri teritwari ya Beni kuyu wa mbere no ku mugoroba rwasomye icyemezo kigaragara mu rubanza rwaciriwe bano baketsweho gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ushamikiye kuri Islamic State akaba ari urubanza rwari rumaze hafi ibyumweru bibiri rukaba rwarakorotiriwe ku wa mbere noneho aba bagera muri 22 bakekwaga gukorana n'uyu mutwe wa ADF uboneka mwa buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba barakatiwe nyine ibihano bitandukanye muri 22 nibo bahamwe n'icyaha cyerekeranye no kujya mu mutwe witwaje intwaro kurema umutwe w'abagizi ba nabi kuwutera inkunga ndetse no gutera inkunga iterabwoba bakaba barahawe ibihano bitandukanye harimo abahawe ibihano by'imyaka 5 ndetse n'abahawe ibihano by'imyaka igera muri 20 n'abahawe ibihano biri hagati y'imyaka 10 kandi bakagira n'abandi bacibwa. Liyetona Colonel Nyembo rero niwe perezida w'urukiko rwa Beni mu gusoma umwanzuro yagiye atanga ingero z'ingingo z'amategeko aho yavuze ingingo ya 7 mu itegeko rihana ibyaha ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko umuntu wakoze ibyaha bisa na biri agomba guhabwa igihano cy'imyaka 20 ndetse akagira n'ibindi ahabwa ishamikiye kuri iki gihano. Aravuga ati rero dukurikije icyo amategeko ateganya cyane kwinjira mu 20 ati abantu bakoze ibyaha by'indengakamere bakwiye guhanwa mu buryo bukomeye. Ariko abunganizi ngaba harimo nka Maître Paruku akavuga yuko aba bakiriya ngo batabonye ubutabera abuboneye ko ngo bagiye kujura kugira ngo babe babona ubutabera abuboneye nk'uko yabitangaje ibinyamakuru bitandukanye bikavuga yuko rero agiye gutegura umwanzuro wo kujurira noneho ari yuko baza subikirwa bamwe cyangwa abandi bakagirwa bere kuko yajyavuga ko mwaba ngaba bafashwe hari harimo abasivile bagiye bashimutwa ku ngufu n'umutwe wa ADF noneho bakisanga bari gukora ibikorwa by'ibyaha kandi batabitekereje nk'uko yabivuze mu magambo ariko
umuvugizi w'urukiko rwa gisirikare rwa mbere akavuga ati abo ngaba babikoze babitaka kuko ntabwo bigeze bacika yenda ngo banafatwe babigerageje. Icyo rero ni ikintu kigikurikiranwa mu nkiko, ariko kiriho nuko umwanzuro w'urukiko rw'ibanze twakwita premier instance bamaze kubakatira. Ubwo abajurira tuzategereza turebe ikizavamo nacyo tuzakigeza ku bakunzi bacu. Visa twihuse cyane rero andi makuru atugeraho nonaha aravuga ko Kinshasa ngo abari bagize societe civile mu muji wa Bukavu ndetse no mu muji wa Goma bahungiyeyo, birumvikana ngo baratabaza bikomeye cyane. Ese baratabaza bimeze bite, byagenze bite, byabagendekeye bite? Ko n'ubundi wumva bari abakozi ba guverinoma, bimeze biti byabo? Societe civile ubundi ni imiryango itegamiye kuri leta, ni imiryango itegamiye kuri leta iba yikorera nubwo ibibona inkunga ya guverinoma. Mu bihe bimwe rero leta niyo ibatera inkunga kugira ngo babashe gukora ibikorwa bakora kandi babigere mu buryo bufatika. Aha rero urabizi yuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ukimara kwigarurirwa n'ihuriro rya AFC 23, ubutegetsi bw'Kinshasa bwahamagariye abaturage barimo cyane abari bafite inshingano z'ubutegetsi cyangwa zo kuyobora imiryango itegamiye kuri leta ko basabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa guhungira Kinshasa. Niko byagenze, bagiye Kinshasa bahageze, ariko ibyo basezeranywaga n'ubu butegetsi ntibabibona. Urumva ko basezeranywaga kubona umutekano w'igifu ndetse n'umutekano rusange, ariko bageze byabaye rokonterere ibyo babwiwe kuko inzara yarabishe, babura amafaranga yo gukodesha amazu babamo, babura iby'ibanze bakenera bya buri munsi. Barimo rero barakora imyigaragambyo amanywa n'ijoro bavuga ati ibyo mwatubwiye mwaratubeshye, ntabwo mwabashije kubiduha, none inzara igiye kutwicira hano. Iyo tumenya tugumye mu bice bikontorwa na AFC 23 ntacyo twari kuba nk'uko turi hano duteka amanywa n'ijoro. Urumva rero ibyo leta yabije ntabwo bayibonye, niyo mpamvu bari gukora imyigaragambyo amanywa n'ijoro. Ariko si bo bonyine, urabizi yuko n'abasirikare n'abapolisi bahungiye Beni nabo bigaragambye amanywa n'ijoro bavuga bati inzara yatwishe, twabuze aho turyama, twabuze amazi yo kunywa, tubura ibyo gukora, ati ntacyo dufite turengera, ati iyo tubimenye tukishyikiriza AFC 23. Aha, nguko rero uko ibintu byifashe. Aba rero nabahagarariye cyangwa se bari bakore societe civile muri ibyo bice nk'uko n'ubundi twari turimo turagenda tubigarukaho. Reka rero amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze hano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho rero Vincent amakuru avuga ko hano muri za Rucuro yewe ndetse na Nyiragongo AFC M23 ngo yabahaye amazi. Ndagira ngo iyi nkuru nayo uyitugezeho utubwire aya mazi abaturage bamaze kuba bahabwa na AFC ese yavuye bimeze bite? Umwanya rero kugira ngo uyitugezeho. Nibyo ni itangazo ryatanzwe na AFC 23 nyuma y'uko batashye ibikorwa remezo by'amazi muri Nyiragongo ndetse na Rucuru. Baravuga bati mu bihe bitandukanye twaje mwabire bice bya Nyiragongo na Rucuru abaturage badafite amazi meza, tubateganya ko tuzagera muri 2026 bamaze kuyabona ku buryo bufatika. Ati rero twatangiye kuyabagezaho mu bice bitandukanye bya Nyiragongo ndetse na Rucuru kugira ngo ibibazo bahuye nabyo mu gihe cy'imyaka n'imyaniko bibashe gukemuka. Ati kubera yuko kugira amazi ni kimwe mu burenganzira bw'ibanze bwa muntu, atari ko bwagiye bwirengagizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane kwa bano batuye mu byaro. Ati rero twebwe nka AFC 23 ubutegetsi bwacu cyo bwifuza nuko bwifuza ko buhindura ariyo mateka bukarwanya ubusumbane, aho mu mujyi babonaga amazi ariko mu cyaro bakayabura, bakabura ibikorwa remezo. Bavuga yuko sibyo n'ibikorwa by'amazi bari no gushaka buryo ki bagerwaho n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu buryo bushoboka bwose, bakoresha amashanyarazi yisubira, ingufu zisubira, cyangwa bagakoresha amashanyarazi yo ku murongo mugari. Baravuga bati rero twebwe ikintu turaje ishinga nuko ubushobozi dufite
dukuramo bukeya noneho tukubakira abaturage ibikorwa remezo, tukabaha amazi, tukabaha umuriro, tukabaha amashuri ndetse n'ibindi byose bishobora kubafasha kubaho neza ndetse no kwigira. AFM 23 rero yavugaga yuko iki gikorwa cy'amazi kizaza gufasha abaturage mu kubasha kurwanya imibereho mibi, umwanda ndetse n'izindi ndwara zaturukaga ku mwanda kubera ko batareta amazi meza, cyane cyane kuko banywaga amazi y'ibishanga bikabagiraho ingaruka ku buryo bukomeye. Bise abari bigeze gufatwa muri 2024 ngo kiragiye bashaka gutera coup d'etat, igihe cyo kuba bazaburanishwa cyamaze kuba kimenyekana. Baraburanye ubundi baranakatirwa bagira bakatirwa burundu ndetse n'imyaka ifatika, ariko harimo babiri bafite nationalité américaine, harimo bita Marcel Maranga no bita Tira Thompson. Urabizi yuko leta zunze za Amerika zabasabye yuko bajya kurangiriza ibihano muri leta zunze za Amerika, Gisekedi akabyemera kandi akabarekura. Abo ngabo rero uyu Marcel Maranga ni bita Tira Thompson, urabizi yuko barekuwe bagicisha sa, noneho Kinshasa bisaba yuko bazakurikiranwa bageze muri leta zunze za Amerika, niba bateri gukurikiza ibihano bahawe. Leta zunze za Amerika zemeye yuko rero nabo zizabakurikirana ku byaha byerekeranye no gushaka guhirika ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Departement ya Amerika ishinzwe ubutabera yemeze ko aba Christian Maranga ndetse na Tira Thompson bazaburana mu kwezi kwa 2026. Yes, turusero n'abasimbukira ngo ni muri bahita ngo ni Gombe, hitwa muri za Gombe ngo indege yiriwe ejo rwose izenguruka umudugudu Nanga avukamo. Ejo niko byagenze mu mudugudu Nanga avukamo rero ku buteri ya gisirikare y'ibihazenguruka. Ni umudugudu wa Gombe nyine muri Kiberi wa Dimbisa. Niho Nanga ubu nasanzwe avuka, niho ababyeyi be n'abavandimwe batuye. Iyi ndege rero y'ibihazenguruka bivuga yuko bakekaga ko ngo Nanga ntashobora kuba urubyiruko ariko batoreza ngo rwazaza muri armée révolutionnaire congolaise. Bikaba byarabaye rero mu bihe n'ubundi AFM 23 ikomeje kotsa igitutu ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko abegereye uruhande rwa Nanga bakavuga bati uku ni guhotera umuryango wiwe, niba Nanga atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bakwiye kujya kumenasa umuryango we cyangwa abaturanyi biwe. Aha, twinjize tureka rero n'ubundi twigarukire hano muri Mali, aho bivuga ko ngo abasirikare 11 barimo rero n'aba generali babiri bakekwaho guhirika ubutegetsi. Nibyo abasirikare bagera muri 11, harimo abajenerali bagera muri babiri guhirika ubutegetsi. Barafashwe barimo baranakurikiranwa ku byerekeranye no guhirika ubutegetsi nk'uko tubikesha AFP. Aha, dusimbukire muri Warikare, dusimbukire muri Warikare aho abaturage bagera ku 8 bamaze gupfa bazira indwara ziterwa n'umwanda nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho. Nibyo amakuru dukesha sosiyete zibiri muri Warikare, cyane cyane mu gace bita Oninga. Yavuga yuko abaturage bagera mu 8 bitwe n'icyorezo kubera imibereho mibi, kubura amazi nyine nko kumutwaye yuko muri Rucumagiragongo ikibazo cya kimaze iminsi kirimo. Abaturage batuye mu midugudu bakaba bamaze gupfa, harimo abana bagera muri 28 n'ubundi barwaye cyane. Abapfuye rero ni abagore 2 ndetse n'abana 5 n'ubundi umwe w'urubyiruko. Bikavuga yuko bapfuye kubera yuko batabonye imiti, cyane kuko no kubura amazi. Bizi yuko imyiswi cyane iterwa n'umwanda. Muri grupe ya Ikubo rero hakaba harimo abapfuye ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigize no twitwara Warikare, yaba igice gikontororwa na leta cyangwa igikontororwa na AFM 23.
Yes, vise hanyuma tugaruke rero bitangwa ni Bokolo, aha muri Bokolo rero aho bivuga ko abantu babiri bishwe amazu menshi aratwikwa. Ni byabaye muri Bokolo aho umutwe w'abitwaje intwaro utaramenyekana nyine wishe abaturage babiri utwika n'amazu menshi kugera dukuriye inkuru turacyarimo kugenzura imibare nyirizina kubera ko bagenda batanga imibare itandukanye barimo bakavuga ko ari amazu agera muri 20 handi bakavuga 15 ariko turacyagenzura ino mibare bakabishinja bamwe mu bagize itsinda ry'abapigime abandi bakavuga yuko ari indi mitwe itandukanye yakoze ubu bwicanyi ndetse no gutwika aya mazu bakavuga bati n'abapigime bapfuye ibintu by'uburaya noneho birangira batwitse amazu banatwika abantu. Ibyo byose rero bikaba bitangazwa mu buryo bwo kuvuguruzanya ariko twagerageje gushaka sosiyete sivile icyo bivugaho itubwira yuko nabo bagikora iperereza mu ntara ya Mai-Ndombe. Turacyakurikirana kugira tuze kumenya nyirizina icyateye ipfu z'aba bantu ababishe n'ibande abapfuye se n'aba gusa babiri ntabakomeretse amazu nyirizina yatwitswe nangahe byose ni mutaraza kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Dukomereze rero hano iwacu mu Rwanda aho Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahaye ikaze abazitabira inama ya Francophone. Nibyo Minisitiri nyine w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ni Minisitiri Nduhungire Olivier Jean Patrick nifashishije urubuga rwe rwa X yahaye ikaze n'abazitabira iyi nama yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kwakira abazayitabira baturutse mu bihugu byose bigize umuryango wa OIF, Organisation Internationale de Francophonie. Aravuga ati intumwa zose zituruka mu bihugu 93 bigize OIF ati zirakaza neza mu rw'imisozi igihumbi. Urabizi yuko umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF watangijwe muri 1970. U Rwanda rukaba rwarabaye umunyamuryango warwo mu guhera mu 1970. Kuri ubu rero umuryango ukaba uyoborwa n'umunyamabanga mukuru wayo ari umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo watowe mu mwaka wa 2018 atangira iyo mirimo muri Mutarama 2019 agera muri 2022 manda ye irongera avugururwa na bakaba ari we uyobora. Rero urumva u Rwanda rwagize amahirwe yo kuzakira inama y'abaminisitiri bo muri uyu muryango. Turayiteze rero ko mu minsi iza bari bube baje i Kigali bumva ku byiza bya Kigali n'u Rwanda. Vise sinzi rero niba hari izindi update waba ufite mbere y'uko wenda tukurekura ukaba wabanza kuzigeza ku badukurikiye. Numva kugira ngo dutunguze uburyo mwese twaza gukomeza mu masaha. Yes, urakoze cyane Vincent. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko rwose amakuru twe twabateguriye nuko rwose tuyabagejejeho. Mwanzi rero w'ibyiza burya ni igihe murabona ko rwose tuba ntako tutagize kugira ngo turebe ko twakoresha igihe gito ariko bitewe nuko amakuru aba ari menshi cyane bigakomeza kugenda byanga bigorana. Ndabizi ko hari abantu benshi bava bati nyaboneka ugira nk'iminota 20 cyangwa se 30 ariko nyine bikomeza kugenda bigorana n'ubitewe nuko amakuru aba ari menshi cyane kandi tugomba kuyabagezaho. So hanyuma rero ubwo nuko byihanganira nyine nta kundi mukamenyera kubana nabyo niko biba byagenze. Reka rero dushimire cyane ahubwo mwebwe mwese twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. N'iby'agaciro cyane rero turabakunda cyane. Hanyuma rero birumvikana abantu mwese mutarakanda kuri subscribe mukande kuri subscribe ndetse mukande no kunzogera kugira ngo buri ko dushizo inkuru cyangwa se buri ko dushizo ikiganiro namwe muzagiye muba mu mbere mu kubona inkuru ikihagera. Kuri mwe rero mwamaze kubikora uyu niwo mwanya kugira ngo musharinge iyi video cyangwa se muyipartage muyisangize n'abandi
kugira nyine ngo buri ko n'ubundi ihageze cyangwa se nabo tugende twagura umuyoboro ku buryo buri ko dushyizo ikiganiro nabo bagomba kuzajya nyine babona amakuru birumvikana baraza kuba nyine ubwo bamaze kujoininga umuryango wacu wa Eugene Official. Hanyuma rero mwakoze kubana natwe, tuze gusubira mu yandi masaha ari imbere muri wa mwanya twise ngo ni update time, ari woro tuza kongera guhuriramo tureba nandi makuru ari buze kuba agizweho cyane cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ciao.